Përplasje e hapur mes kryeministrit Mickovski dhe liderit të LSDM-s Filipçe në ceremoninë solemne për shënimin e 9 majit, ditës së fitores ndaj fashizmit dhe ditës së Evropës. Në oborrin e qeverisë para monumentit Çlirimtarët e Shkupit, të dy vendosën kurora me lule të freskëta dhe shkëmbyen kritika të ashpra për sjellje jo dinjitoze shtetërore. Kur nuk do bëj pazar me identitetin, deklaroi kryeministri Mickovski, duke bërë thirrje për bashkim. Секој што ме знае добро, уверен е дека колку и да постојат празнини и недржавничко однесување на нашиот политички естаблишмент, добро знае дека пазар со идентитетот, пазар со нашето достоинство во замена за било какви лични или политички придобивки, какви што имало во нашата понова историја, никогаш нема да правам. Ниту ми паднало на ум такво нешто. Nga ana tjetër, lideri i LSDM-s Venko Filipçe tha se gjithçka që deklaron kryeministri është vetëm arsyetim dhe se duhet të bëhen ndryshimet kushtetuese. Ai kritikoi pushtetin duke thënë se po e mban shtetin të izoluar nga Evropa. Така да се што кажува премиерот е само изговор. Поради тоа што се знае што треба да се направи за да се почне со преговорите. Треба да се направат уставните измени. Што е за него обединувањето? Да му даем поддршка да не ги прави, за да може да продолжат да крадат. Не, тоа нема да се случи. Затоа што ќе се случи Европа кога ние ќе дојдеме на власт после следните избори и сите ќе одговараат. Ceremonia solemne për 9 majin, ditën e fitores ndaj fashizmit në ditën e Evropës, këtë vit u mbajt nën sloganin Fitore, parime dhe vlera.